Daka GJIFT Arhaja Arpsa Anpelang Kanonglang SC Ha ka jingrake dap sanposnam Kanonglang Sport Club Kumshibenta Jongka jingrake ya ka jingdap sanposnam Jongka jingya linti jongka kansayo ban pelong ya ka lempung ngile ka kinjat ball kablatip kum ka Golden Jubilee Invitation Football Tournament GJIFT Arhajar Arpusa Hamadan Pinden Yolingdo Nonglang Southwest Khasi Hills District Haka kerwa na uba Kodorlin Karlingdo ubadai sketri Jongka Nonglang Sport Club ulapan pau ba hakane ka Golden Jubilee Invitation Football Tournament Arhaja Arpusa ka kusnam kanlong arlak tingka kata shilak laipo tingka bat ka kusnam ya ka bajab bat a nyopo hajar bat ka kusnam kabawan ha ka kerdan baar namar kata kanonglang SC ka khotsobha ya ki sport club ki kenhun shimet ni kinu ki kenhun ki bakwa banya shimbenta kin sobha banwan shakhman ni kon shape na leng jungi kanonglang sports club ni so ban aingo yo nong thau nong bu ba ula yerap yang ki kun jo kani ka snong ba ngila ke jo mentasha kani ka sanpusnem jong ka jingya liti jo kani ka sports club haka bubun ba iki paralog no snong jongi ki alayo kiso ki ba pher lengba ka jingdon jong ka sports club but pi ba kani ka madan ru luba kani ka madan haka bubun ba ki kena lengba ka jingile kai athletics jingile kai ki sport ba pher berkam tam ka football kila pa ba kena tina pushno jungi bun ba ki bili shimenta haki ka inter district kila shimenta ru kila mi kamaru ya ka interstate ni ha push national level haki discipline ba pher mentapat ni so sarong bani thu pi baro ki parlok jong kari khasi jentia jungi banaleng jungi kanong sports club ngila kenjo mentaya ka sanpusnem kabade ka Golden Jubilee ke bangi oh ti pareng dari ka khasi jungi ong jubilee sia ti dokumen du kata hakba ngedon lang ni ki para membaru ngira siu sarong ni sutrat bha ya kini ka benta na kadau ba ublei lo ka khuyangi lengba ki temen jungi ki bala ya lamnati ya ka shnong jungi ya ka sports club hakba ngila kenjo mentayo momer hadu sanpusnem karta inong shnong ladu kita men kisan orang bak juga senong menteri senong jungi batkum juru ya kiwi orang bak ki bla pilat plenty yang ka sports club ki belera pengi ke bubun kiliang ni seo ban pau hopi hakmat jupi press ba kari ke jingal khu juki ba ngila long kubang ngilong mata ka sports club jungi bat bengilayo ban kenjo ni momer san posnam gumbal ong ya pi menish kmat bat namar kata bang kitbok kidriang ru ba kani ka program jungi ka nek jinga ke jungi kani ka jubilee siar lani Golden Jubilee menta kan salong ka basiso bat kalong ka bajob da ka jinga simatalang jong ki parano susno jungi bat kum juru khamtam ya kani ka tournament ka bahe menta ngi lamut peniale kai kaban sa long hau benai Oktober hau benai Oktober first week jumai Oktober lani last week jung September tina kementa kani ngiweru ki tim lani ki club lani ki sports club ki basu tenat ban yele kai football ban wani simeta ha kani ka tournament jungi ti ya ka price ya ka ayu ru ni labu ya ka price bat ka ayu ru ti ngi kermen ba ki parlok jungi ki basu tenat ka jingi kai football kin sa wani simeta lang ha kani ka tournament nimdon bun ri ka ban ong rei tang kata hinalang jungi ko ban ya share lang pi weru tam pi ki pait no susnong jogane dong than jungi bat kari khasi jungi khasi jentia ki pasutar bani ka football namar bangi mud ban stang ha banai Oktober haki tayo bani kong lani ha last week jong u ni banai banwan September di New Year ni kodi pi lara pila subha wane simatalang wan ya
wan ya sakilang ya kenika jipenia jungi ka sports club ku bang ilayat hakini snem la debno ngi set penong ki program ba per ki international jong ka football bat ngi layo man penkut ya kenika invitation kalas invitation jungi kadai hau arajar khatpra henry ki turnamen barit ki turnamen barit bang iset penle kemut ki ta turnamen arsni bat kita men stayau lan nilai sengiru iset penong man kapot snem ki balaya ti kumbala ong phi ba ngili shibun ba kiso ti kermen ba nang ni shikamaru nginsa nang yo bun ba kiso leba kaji trikam jong ki parlok no susno jungi bat kaji simenta ba jong ki khana bat ki parano susno jong kan susno jungi ti kumbadi tu epi menta naleng jungi ka Nola Sports Club ngidon ka we ka benta ka badon kambha kata kadeka jing penlong ya ka tournament ngikot kata tournament kadeka tournament football ngikot ka Golden Jubilee Football Celebration 2024 ani arhajar arpusau ti POE ko bani tu epi kendiat ba happening kan ni kejeliti ngila perkren adu arhajar apply nadu arajar apply ngila berkret nam tak ni jubilee bat ngin sapen kut sen hamni arjar opsan la bandai brai match lani brai mi nam tak ni ka jing celebrate jungi te preng jo kan ni ka jinga leti jo kan ni ka jing celebrate jungi bun ki discipline hak bang lale nak benta ka jing berkrau jungi ya kan ni ka jubilee siar ye ki discipline ke ba ye ko ban brief pi kendiat kalong way kadika football hak bang ile yele barabor international lani posnong nile ka interdong football nadu ki under 12 under 15 nangta ki kentei ta ki rangba above 30 nangta ya ki samla senrang ni ong be samla senrang be e rei kajing ya lenti kaba nila ya kalong ba haki bubun hiki menta don ki khep ki ba haki jiduna jungi bun ba na ka daw jong ka jiduna ha kaleng jong ka finance Henry ni dokumen padi ba ngiliyo ban peniat yakini ki disiplin. Nomor kata ni kum ka sports club hi menta usnem ni la mood ban peniat yakini ka turnamen ke bang ong ka Golden Football Tournament menta usnem arjar busau ha ka ba ka prize jong kani ngila bu arlak di kebaningkong kanong chilak laipau plus trophy bat ke baar lanin runners up kanong new pojar plus trophy tina kebenta kani kumbat berkrau ya kani ka jingraki jungi ya ka jubilee siar ngiwer ngikot ya barokot ki team lani ki club lani ki sports club ki ba i football ki ba setanat bele kai football ban wan shimatalang ha kani ka tournament barni knamba ikremen ba jingwan jupi kanong hi ka jingkur khunam ta jungi iwe puai iweru ya pi ki pai ba barokot joga doga tanjungi rikasi jungi ru baru di rikasi jentia la banwani simetalang banwa sakilang ya kenika program jungi kebang isa sedangsian ha uni ubanai Oktober kade katayo banikong lani ha ka tayo bakadu jung September di katahin aleng jungi ka sports club ni ko banwer ta jaki habaya de berkani ka turnamen ngiwer ngikot ya barokot ki tim ki club ki basutar beli kai football na barok kari khasi jentia jungi ki basutar beli kai football ban wani simetalang ha kenika turnamen